Iako se učesnici reality elite uglavnom obavezuju da ostanu do samog finala, osim u slučaju da budu izbačeni, postoji i oni koji potpišu ugovor na kraći, tačno određen period od mjesec, 2 ili 3 mjeseca. Ove nedelje u reality je ušla Anneli Ahmić, što je mnogi iznenadilo, naročito jer je njena rođena sestra Sita nedavno odustala od učešća. Od trenutka njenog ulaska Anneli se gotovo neprestano svađa sa svojim dečkom Lukom Vujovićem, a jedna njihova rasprava posebno je privukla pažnju javnosti jer je Anneli tom prilikom nagovestila da bi mogla da ostane u eliti kraće nego što se prvobitno mislilo. Kakve namere imaš, pitala je Anneli. Ti misliš da mi igramo reality? Ti misliš da ja tebi ne volim? Pitao je Luka. Mislim da, rekla je Anneli. Dobro, ako je tako, onda se razilazimo. Nema potrebe da blejimo. 10 mjeseci, rekao je Luka. Ko je rekao da ću biti ovdje 10 mjeseci, rekla je Anneli i zaintrigirala sve gledaoce.